Hurmatlı Kırgız elim, barınızlardan oşal migrant болып жүрген қарындасыңыздар, енелеріңіздер, құл болып жүрген енелеріңіздерді өтінделі, сұранделі, әрбіріңізге звонок қылып, шығыңыздар, өзіңіздердің патриот жігітіңіздерді қорғап алыңыздар деп. Қана ошол патриот жігіттер бармыз ба? Бармыз ба? Бармыз ба? Біз қайтпаймыз. Biz yaşaka ketmeyimiz. Biz şındıkta ol geldik. Bu yerde Sadır Japarov'u koymasın. Şındıkta açsın. Faktlar menen gelgen. Oşalardı öz eline, Kırgız eline cetkizsin. Bunlar çınığı patriot çigitlerdi. Bizim birlikteki oturganlar. Öldürüp gözün tazalap tıngan. Bu kaçayında bolgan. Kuup tıngan bunu. Balın barın biz bileyiz. El bilet. Emnege uktap jatasыңар Kırgız eli. Görсөңөр çıkla. Emnege uktap jatasыңар. Sizlerдің жақындарыңа сұранған. Звонок кылып, әрбіріңіздерден сұранған. Біз жол кырағының кесепетінен бара албаймыз. Бирок келиңиздер, кулунуңуздарды, патриот кулунуңуздарды колдоп алыңыздар деген. Чыгыңыздар. 7 апрелди каалап калып тура Атамбаев. Өзү баштаган 7 апрелди өзүнө көрсөтөбүз. Чындыкты мындерде чыгарбаса, чындыкты бул жерге чыгарбаса, 7 апрелдеги өзү баштаганды биз ушул жерден баштайбыз. Ушул жерден баштайбыз. Жаштар, биз мигранттар качан кул болуп жүрөбүз. Качан кул болуп жүрөбүз. Бизди азыр Кыргызстандын элин ушундай сырт жакка чыгарып атат. Биздин баарыбызды кууп чыгып, биздин ордубузга башка жакты Кытайдын граждандарына да уруксат берип койду, ошолор кеп жашаганга, үй алганга, жер алганга уруксат берип койду. Бул демек башка улуттар кирип, ушу Кытай эли кирип, Кыргыздын тукумун бузуп, анасынын тукумун уулап, төбөсүнөн тебелеп жок кылайын дегени бул. Ошондуктан ар бириңиздер ойлонуңуздар, сиздерге Кыргызстандын келечеги бар болсо, мен мигрант Tava жерinde жададым. Bana barı ölmez. Ben başımda saydım. Bu yerde